Algeria kuko umukinnyi yo muri Algeria kukomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo, yibrosa amaze kunywa icyo litiro 3 kimeze nk'igisimba ngo gihabaro kiba kishyira ku gatuza cyegamira. Uyu Rushema Chris yishaka ngo nukwegamira kazajya kubita agashyira mu izamu iyo adatsinze ngataharira. Waravuga ati nimushake nyene nimumpe n'amafaranga menshi dusinye ku bitego. Ni umwataka ngo yamini ya wimoso aravuga ati niba APR ifite umupaseri mwiza cyane w'umuwinga nk'uwo bafite n'abandi shaka amatsinda naya. APR ifite umukinnyi yamaze kurangirwa n'umu agent wo muri Cote d'Ivoire, ntabwo APR yamuguze. Mu nyuve neza ikiganiro kimwe ejo twumvaga Rugaju bimeze bite kwizigira atambwira ati Rugaju ntago nshaka ibibu icyo bita APR ntiyamuguze, n'umukinnyi bagire komanze. Ariko impamvu mu bakinnyi bahari ari we nahisemo gutangazaho nuko nabonye CV ye mbonira remereye. Ndavuga nti uyu muntu APR bayihaye ashobora kuba arakasa mutwe. Yitwa Celestin Ekwa, akaba ari umukinnyi w'imyaka 23, yavutse 2002, akomoka muri Cote d'Ivoire, akina nka second striker, umwataka wa kabiri, akaba aturuka mu ikipe ya ASEC Mimosa. Ikipe ASEC Mimosa yamutijwe n'ikipe yitwa Zomani yiwabo muri Cote d'Ivoire. Muri Confederation Cup uyu mwaka akinnye match enye atsinda ibitego 2. Ikipe ye yaviriyemo muri kimwe cya kane cya Confederation Cup, ikuyemo n'ikipe ya Berkane yanatwaye iki gikombe. Yatowe nk'umukinnyi mwiza muri shampiyona ya Cote d'Ivoire, aho yatsinze ibitego 15 muri shampiyona, atanga assist 12, yagize uruhare mu bitego 27. Afite amasezerano y'umwaka umwe asigaye muri ikipe yitwa Zomani kuko niyo yamutije ASEC Mimosa. ASEC Mimosa yo ayirimo nk'inizanyo. Ako gaciro k'umwaka umwe ikipe ye iri kuvuga iti umuntu umushaka nishyure $100 by'amadolari hanyuma yiganirire n'umukinnyi. Zandani zingwa mu matwi ziravuga ko umukinnyi avuga ko umaze kurangizanya n'ikipe ya Zomani, ariyo kipe ye yamutije ASEC Mimosa, ukayishyura $100 by'amadolari shaka, we aratanga ngo proposal 2 gusa. Urama signing on fee $50,000 by'amadolari, ujye umpemba umushahara $12,000 by'amadolari. Option ya mbere. Cyangwa se urama signing on fee $100 by'amadolari, ujye umpemba umushahara $8,000 by'amadolari. Ndagasubiramo neza, ishyura Zomani $100 by'amadolari, ngewe urama $50,000 ku giti cyanjye, ujye umpemba 12 buri kwezi. Cyangwa se urama $100 ujye umpemba $8,000 ku kwezi. Uyu mukinnyi ari ku meza ya APR, ariko nandi makipe atandukanye yo muri Tanzania yatangiye gushaka kumugura kuko ubu ngubu muri Cote d'Ivoire ni isoko rikomeye muri Tanzania. Bakuye babakinnyi benshi n'aba Azizki n'abandi bagiye batandukanye, nibo bagiye babakura n'abandi bakinnyi benshi mwagiye mubona bakomeye bo muri Tanzania. Kuri ubu rero soza kuri APR ko muri umukinnyi na Simba yamushatije ubundi. Simba yaramushatse ku rwego rwo hejuru cyane. None se za Simba na za Yanga Anje Ekwa Simba wameulizia upatikanaji wa mshambuliaji Ekwa Anje Celestin cyane kuko impamvu babemera nuko nka Shan Kalabu yavuye muri Cote d'Ivoire ari muri Tanzania. Muramuzi umukinnyi yitwa Ashare Awa yavuye muri Stella muri Cote d'Ivoire ari muri Simba. Muramuzi Azizki, muramuzi Paco Mezuzwa bavuye muri ASEC Mimosa. Muramuzi Yao ukina kuri kabiri nawe wo muri Young Africans, nawe yavuye muri Cote d'Ivoire. Ni soko ririho abakinnyi bakomeye ariko bahenze amakipe muri Tanzania ajyayo nandi makipe y'ibigugu muri Afrika. APR nibishaka amatsinda naho igomba gushakira utuntu tw'ingenzi sundi muri APR. APR hari umuyobozi umwe mu bari hejuru cyane muri APR. Ubwo mvuze mu bari hejuru mugomba kumva namwe mu bari ku nyenyeri guhera kuri general yarambwiye ati hari inkuru mwatangaje yuko hari abakinnyi bacu barimo Clement ndetse na Claude bashobora gusohoka. Yaravuze ati na best player wacu usohoka, turashaka ikipe ikomeye ntitugurisha.
aba bakinnyi keretse yaje interest z'ikipe idasanzwe itanga ibya mirenge atari izo za Azamu muvuga zo muri Tanzania ashira biraru have na Claude wajya muri Azamu dufite amafaranga Azamu ni ikipe itatuguramo ariko Clement ni piramide kiretse niba piramide wenda izaza Paveri zirabandi bagiye mu biruhuko we baramubwira ati ugumye inaha turebe uburyo twakemura ikibazo cyawe. Paveri natongera amasezerano agasohoka APR nzaza mbabwira umuzamu ishobora kuba izazana yamaze gushyirwa ku meza ya APR afatira kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika. Ndamubabikiye kwa mbere inkuru zose ntiwazimara transfer wabuzisha. Umutoza wa APR biravuga yuko ngo ari umuntu ukora umukano muri Afurika. Hari umuntu wandiye urwara rambwa ngo akomoka muri Maroc sinzi niba ari byo cyangwa niba atari byo. Inkuru y'umutoza nimwe mu nkuru ntizeye ndashaka kugira ibyo mvugaho byinshi cyo koravuye muri Afurika ubwo mwazavuga muti Rugaju ni yavuze ko akomoka muri Maroc ubwo byari byo muri Maghreb ubundi n'abatoza nizangwe mu matwi kwa kundi uba wihitira ukavata uyu muntu mwizere si mwizere ariko ugapfa kubatereka mfe kumva kwari hanyuma hari rutayizamu tuzaganiraho kuwa mbere tuzasesengura ukomoka muri Togo watakisha imoso yitwa Yao Evra Axel Somari no zina Somani ubizi Somani we aya mazina yo muri Cote d'Ivoire niwe nayaha Yao Evra Abanyo yitwa Yao Evra Abanyo ava mu ikipe yitwa Aso Chef Officiel yo muri Algeria. Uyu mukinnyi yo muri Algeria akomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo. Bibazo biri muri reyo ni mutareba neza mbivuze mbere biradindiza Rukirito Mazareyo. Uyu mwaka ushize mutatwayemo igikombe nutaha muzarwanira power mushobora kwisanganya mukandagira Isinyishije nk'umukinnyi umwe tugiye kuvuga ikazaba kubita na nabi cyane. Mudashyize hamwe ikipe ya Kimihurura irabakandagira umwaka utaha ntago muzayikira. Mufite umwanya muto wo gukemura ibibazo kuruto kuryana no gucagagurana. Urakoze cyane ufite iminota pira muri Canada. Hussein bwa mbere amambere yakuzaniye utwuma twa GPS twafasha ekipe ndakubwira nitugure urabyanga. None this time umutoza aramukeneye sinange umukeneye.